بله امین ها دی عفرین دوار سیاسی دا گوتو بیش بکن و دیت روش عفرین دوار عسکری دا سربازی دا چیه دو میوان من هنه لستودیو دکتر احمد شوقی شروع سیاسی و جه پاریس جی کادار پیر سروک نواندا کرد بسینور لگل منن هر دو جی بخیر هاتن دکتر ما بحثا عفرینه کرد بخوجی خلق عفرینه تخوازم بزانم پیش روز عفرینه ادیوه به بچه پشتی که جبهت النصرة دستانی سر عفرینه برای سلاو ریج بود تکک دل خوین و جبو و مینر و تماشاوانان همیه و هر وها از برای پاریس راجی میوانه و کیف و خوشی هیوی دکم همه بکرتای افروش العفرینه چه بیه تا به هورگلی گوت تباش لسر سکنی بس افروش 2018 دا دما و عفرین هاتیه داگر کرن و هاتیه تالان کرن و به همی آوایا و همی شوایان یعنی کسی عفرین کرد و ناسنامه عفرین کردی و یا سرشتی حتی کردی بی هاتا بن پیکرن بشوایه که هوانه دریا اف کسی گروپین چتا کومین ناندوز سیخر میراکوش کوجرین پروفیسیونال همید ناب هفته دا و هاو کسین بشرتی ترور یعنی ناب داعش دا ببین ناب نهاجی انیا النصره هی تحرید استه روزگار کرناش همه پشتوانی وانا دکه اف همی کار رش یه دولتا ترک دکن دبه اف یک وری بلگه کرن ترکیه الپشته دکتور ترکیه الپشته تماما تركيا البشا وتركيا جي بشوايا كبلان كري دل بخيت هما دارفتي بد من از هناكي برا وردياكي ببري ويب 100 سالي را بكم بكرتاي ام نهاد گدوكا 100 ساليا ريكفتنا لوزاني دانا دنيا شركي ناف دولتي بري وي ب 100 سالي شر جياني يكم تدی دست بکر به انجام وی شری ریکفتنا سیوره بود پش را جدست هن عاقل کیمیا کردا و هنجی کرد نگیشته بین سیوره جدست کفتن سیوره دروازی لوزانه بین گو کرده دا تجاری به تو آوایی نهاتن ذکراندن و تانها جی ام و باجه دن و ایشکه جی ام دکشینن ایرو جی شرکی ناو دولتی بس بوکالت تکرن چه شر اوکراینیا و چه شر همبری داعش بیا اف شر داعش لیالیه کی و پشتوان نوی و شرطی و یک جواناجی از دبیجم خواندنام جیره های بکورانی وک من 5 سال از دشوپینم و دخوینم و لی دگارم و لی دپرسم دولت ترکیه یک جوان دولت داعش دسته وی و شرطیه کار وی رش کرد کجبو لوزانه کنه آمده بکی باشه پیش روز عفرینی دکتور مستقبل عفرینی بچه پشتیوان گوهرتنین که هم دبینن این چیه اب گوهرتنین تین دبن یعنی تجودایی واره بن پیکرن ناندا و استمکاریا تیکرن سریع عفرینی از باور ناکم پیدا ببه بس هیندها ای خورتر ببه خرابتر ببه ای گلکی خراب ببه یام باشتر ببه ای خرابتر ببه روش عفرینی جبرکو انیا النصرة تفجرك تيرورة صريحة معلنة مصنفة وقت بيجن بعربي يعني هاتيا راجاندن جالية نتوينيا قرتي أو أنجمانا أو لكاريا نتوينيا قرتي جالية همي دولتان دا تاج آلیه ترکیه داشتی هاتیه را گهاندر بس بشکلی به فرمی ترکیه باور بکن وک خواندنام جیراجی ترکیه پشتوانی النصره دکی حیا داویه اونها اولیستو که تکرن ترکیه لپشه و ترکیه رولک سرکه دوا روشه داده باشه از بچم پاریس که کاداری بخیراتی ما ام دم بحث عفرینی دکن ام بحث وان آلین به باندور ینکو دستی وان دا عفرینی ده هید کنه من دی چند روزن هم دبیجن جبهت النصرة برای حمزات و عمشات منها جبهت النصرة ترکیه روسیه کرد لکدرینه که کادار یعنی چما دنگ کردان جبو عفرینی نای آلین کردین سیاسی رولوان چیه الوستوان چیه دکارن جبو عفرینی چه بکن یعنی وی عفرین هر وها دست دجمنین کردان دا بردایی با
سلاف ورز ما مستدل بخينش بوتا وميفانتا وتماشفانان يعني براستي بري وينا اجي حتى ميفانتا وشي كسي قلت الجعديجي او ديت الملتي ما يعفرني قبانا بربوني تام قش تاكيد كرسل نقطه انه افشتي قد بيقشتك بدستي دولتها تركي او البشتا ويناي شخبا بهرتني في داوية نتني دولتها ترك وبيرجي ريجيم وروس وإيران بهبرة لسر فيغا في متفقين شخبا جي تشد خوازن تي يعني شروع فكرنا ناب بسيئة يادري بجوي بيشما ترك بخوازن اوجا تسليمي جبهة النصرة بكن بديش تشتي ويناني قشتك بأمراوي وبإذناوي كارد بكن جه آلیه کرد بین سر مثلا تایبت کرد سوریا کرد رجعوای کردستان آلی کی شخوا یعنی اشکره گوتن جبهة النصرة تشکیل کی نباشش بلکه اید پر باش بون و حوالی وابون بوار بون شریکی وانه از قلا تایبت مثلا ان اکسد کن مثلا جمعنا پر زلاله لين دميني مثلا خساريا ديمقراط دبيني جي باشك جي ريكارتي دولتا تركن كاري قدكن مثلا قتشدكن ادبي نسكن يجي وقت داقر كما عقل حطارو جائلو نا مثلا دبلوماسي ونا مثلا عسكري جي نسار عردي كشار بردوامه لي خستك تأثيراوي هبو كاك كادار يعني مثلا واري دبلوماسي دا دواري عسكري دا تقوت كارج بو عفريني هاتا كرن تأثيرا كوي هبو تا انجامين وي هبون يعني عفرين 18018 بهاتي داقر كرن اري ما مستجد 18018 هاتي داقر كرن افراست تأثيرا صدي صد هبو بردواميا في برخدانا قبو وهين جي دبي افجيتين اسكرين هم لدولتا هم لباچتان با دولتا ترك انه ملتا كيوي هي دخوازه وغير خاكا يك خالي سركه انها دولت اترك زيد وهرتني دخوازه مساله فنبري عفرين قل الشهبه خسريا ديمقراط ويشاغي دخوز او ملت الور بمينش بو بمين مساله وك نشانك سياسي انه ملتي في دفري جور فنبر ويوج بو وغير يرو دولت اترك دخوازه وناجي جور درخه بكدرن وارج دولت اترك ندرده دردي وانا او كسي الورجي جور بالا بكي خسريات ديمقراط وقتقاوا قل سرفي مثلا دي سبيكي دي سكيني قالك شر واكر جوانجي مثلا انا كسا بر شر واكرن انه تشما لورن تشما فناغرن قالك دغو بيلي وغير شيء بين لي درخت قس مثلا درو بوج بو راستي كي بدن دولت ترك شرعيات كي بدن دولت ترك وشتي وينا لي خسريات ديمقراط ديسه مثلا يعني غور امكانيه خو تشتي قاربه دكيش بو قاربه او لور اللي جي خو بمينج بو غروك نزيك دور اردم مرانك التحديد بك او بين صار قدام شما حطانها لان مثلا ما بونا والورج بو غروك فغرن واري خو وجي خو وخاكا خو عفرين چاوت دي وغراندن كاك كادا عفرين چاوت كاره ورا وغراندن جارك دن ببا عفرين كردان بكذا دست كردان بالشر يام بدبلوماسي تماما مستشفى از برسمه تلوتم ريبد من بري حدشتي برخدانيا جملتي عفرين لورد كي بنابي شرباني عفرين وكاري قد كي كارتي بيروز او غرك تم بردوام به غرك حاضري بخورتيجي تم هابن وقم هاد دبي وهين جولو بيترجي جبوفا غراندنا عفري شخوا برنجي دبلوماسي كار دبي لحما اصلا شرو نشني تشي بن بدولتار غور يعني غور تشي هاي مجي هي كم عفرين بري حرتشتي سركه عفرين دحمر ونشتنادي لاغتي خوستن جما كردا كرد روج افاي سوري كرد بقشتي او بشغرتيا دولتا ترك نكن او وقت بيدستكي ندن دولتا ترك برنجكي هم مباشر هم غير مباشر ندن وانا قبين فان كرد بمرن كرد ما قبول دكن قرك او اشكره بكن انه جبهه نصره كيج وان شتي دولتها ترك لور افانا جروبي تيرورين ارهابيين بامر دولتها ترك كاردكن داغر كرن افانا ملت كوشن هدف وانا تغييرات ديموغرافي اق دولتها تركادو كا كادر انا يكبونا كردا خالق سركيه روزگار كرنا عفرين باشه
تا بحثا انا کسی کرد انا کسی دو داخویانی یک دا گوت دوی همو چکدار در کون و وگر بکوه دست خودین خوین رسن کردن که دکتور انا کسی پیاده جبو عفرینه دوی چپ کن یانجی احتماله که ریکفتنه که و شارتی هبه کرد جی نه آگادار بن عفرینه دما پیشتا تسلیمی سوریه بکن مثلا؟ ما گوتنا گلکی تی گوتن کو اف هاتنا النصرة و پشتوانی ویج فیلق الثالث و كاتنا نصرة وداغر كلنا نصرة عفريني طب عفرين باري داغر كريا يعني ناج نصراج باري ده حزر وحيش دا و تثبيت كريا داغر كريا و هرتش ليتي كران نتاني نها نصرة داغر كري تي گوتن کو اوا يعني پیش گوتن که کو عفرین را دستی رژیم بکن افجی نراسته یعنی خوند نراست اف این روش عفرین خرابتر ببین عفرین تنه کو یک ریزی مالا کردی وره کرن چه کرن بزانه بین هر دو آلی دوش اف گوتن دکترین خون و خیال تیده هیا بردن چه انا کسی بی چه آلی پیاده بی و ریوبریا خسر یا کو امد بیشن يعني او ريفابريا كردستان وسوريا ديكي مع الاسف كك كدرجي دزانيك وتاني نهال ورجلاتي شمي فراتا دبي ام هفدن نخوبينن ام هفدجي توان بار ناكل چبكن دبي چبكن دبي باللاز هر دو تفگر د بشيوايا كياساي دامزراوه بري خو بدن جواكا ناف دولتي بهافرا دبي الهاف بكن هر دو آلیه کردی چه انا کسی دبی و چه پیاده و اف هزا لشکری براستی بشیرانی شر تیروری کر و لیگندا تیروری يعني تحطيم كر وقت بيجن بميراني بشيراني افجي كرد تمهانانا جدس بيكا 100 ساليا بيستان دا تانها بس مخابن يعني واكيد بين داخوا المهم افجينا مهم مجمعرا يا مهم كو اف هر دو هيز ياك وياك تاكو تاك لكداري بن ايتيك بشن وتجاري جي تبرز غريك كردي ال سورين ناميني ويت سري خوكن همي يعني راجي هانري كرد سياست مدارين كرد یا سگرین کرد هر کس که اون کرد سوری به توایی اون ویا که نکن سری خواه و تک و تک اون لکیه جانیالی بین هر چه قاس حزب بوارا بیجی حزب هفت پیمان ناو دولتیش 7 و 6 دولت ها به سرکشی امریکا به زورترین زل حزب و نیه که چه کرن عفرین جی چو کوبانی جی چویایان شکلی و هر تجانی از بس در فتح بده اره پیشا چاوه مجی انا کسی جی یعنی بجاره کتنه از ناخوازمین و سر زمانی خواه هر از یک جدام زرین انا کسی ما از اندام کمیته آمده کرنه یا کنگره اجتماعی کردی 2011 ها تا دارخستن لقامش از یک اندامه آمده کرنه وی کنگری بیم گوشه هات پجراندن آفراندن انجمن اجتماعی کردی و از سرکشی اوی دا سال و نیوه که تا کنگره دیگه از امینریا گشتی دا بیم یک و یک مناز دکن دوی چه که انا کسی دکتور؟ انا کسی دبیل خواهگره هبل سر عرده نتنه نشکاره یک از زلالی بیشم نشکاره انا کسی گرن خواه دیپلوماسی دا ناف دولتی هر پیاده یا هبینا کردی هیا رسوا بکی جکاری ویا چقاس کنه کمیته تان چه بکی آوا بکی لدولتا تر گلی وکی لافکسن چکدار گلی وکی هف ارکا انا کسی جبر گول سر عرضه نه هیزا کلشکریه و نه وقت هیزا یعنی عریس فرسان دانه ندانه هوا پرسکده نه دبی وکارا وری کرن لشونه رسوا کرنه تکانه هر به کسین سرپرستیا تیرون آشکاره دکن روینه و دان استاندلی بکی تنکانی برای خارا ریکا و خطا وکی هر چه قاس چه دبی بلا ببی که کادر پرچون سر انا کسی نونرین انا کسی جی لوی داره تنانه لیره و بریه خوا سر دکاره چی بکش با عفرینه دوار دیپلوماسی دا یعنی نونرین گلک ولاتان تین قامشلو دچنو بر پرسیارین
ریوبری خسر لدر و هنه و دبیجن پیواندین میان دیپلماسی گلک یعنی نونره هی يعني انجمن اجتماعية سوريا لواشنطن هيا شكلنا مسد مجلس سوريا ديمقراطيك عفرين شو سرقاني شو جري سبي شو حروش تركيا يرش تكن كاني دوستين ريفابريه وهسده ومسده الكدرنا كك قدر ما مستعد البخين ادبيت باش زانجي بس مش تماشاوانا في مسألة شروع بكر يعني رونشتين دبلوماسي جلفر لأوروبا بيان لأمريكا يان لكو بيجي مجلس سوريا ديمقراطي كلينا بحر كثير أنه بكثير جي قطلاقه حتى كسم جزرار جيان الوقت روسا مثلا عفرين زرار جي جيان الكردا وجيان العفرين لتكلي تم هنا مثلا عفرين سراكي جي خسريره جبرج يعني هين بيشتي سرقاني وغريس بيجي هذا كرين ازيك جوان كاسي متبوع عفرين بري حتى تشتيش بلكي بعفرين فنقر الدولة تم ذاتا بروسا وايران وريجيم قازم نفسها سيستمي قاف حتى بخسريه النبت خسريه تشتي دوار الدبلوماسي دي روجا يعني قول شيء آگاهی میشه هنه رونشتن تنه مثلا ناکه نایسر زمان لی ام انکار نکن دولتا ترک و مزنبوناوی و رولاوی و دیپلوماسیاوی برای جیگ تدیز رولاوی گدناف دولتا ده اویجی گیشی بکار تینی دیجی کردا لی ایرو روم کارن بناجی به وقت مساجه بش خسریات دموکرات و جهزا قصدره ایرو حتنا وان چتا لعفرینی ادبی قالك سركجي ويجبوغي كا بوانا شر منطقه شهبه من ترف عطوان بكن جبوغ بنابري عفرين جور درخين جبوغ تشتي دولتها ترك دخازه بتجيب مثلا بوهرتنا ديموغرافي اللي خالك سركاز وقت تشتي يعني تشتي سركي جمرا بين سر زمان ام شقاز بي انك سوا لي اندامي انا سجلك انسان باش وقنجو ولا باريس انا جرك او بلك اندمي مسألة ايرو فيصل عفرين هاتي داكرين وروك ادانه دولتها ترك واتشتانك اللي وتقول ذكر تشتك الورتنه ايرو جبهه مصر هاتي وسيشار بيان هم شخصي هم بنابه بارتي خدر خصن هو الادانه كما جبهه مصر هاتي كما قي ابري تشتربو ولا ابري وانت قضيه دولتها ترك بجياني جوه هرتنا ديموغرافي ما مستعتبري انها اني سر زمان يعني براستيك كريه مرات اختك كما تدبي قالك ريسبيك عمري حفتي فيصل جبلقي مالي ويها دزين قحرة رمر افايا بابي حركه سجما كرداي اي مني واي تي واي اي كي كرد بدك زران ناموس بير هذا بياس كرد او بابي مي بري مي اي بفيرنجي همش خلكير تقول فقر اب اندامي انا سجرك او لخبز برن وفان كاسي هاش بشاخ بدن الي وداخلين الراس وراس ده كيفن اكي ما شيخ وسريات ديمقراطيه كما سي فايده هني قصدي هني حركه سيكار بك كما سي هبل لبري حد يكبونا كردا هم سياسي برا بريانك مي سياسي ثاني لسربي لهبك انه اب دولتها ترك الفاش ويناي مخططه دولتها ترك داغر كرنا عفرين وغريسبي وسرقاني وجيني تجي بخازه اب دبلوماسيا هذا خسريات ديمقراطيه هیچ که ایرو امریکا اشترکار به ام نماد هرن تجینی تداگر کر بکه هیچ که روز اشترکار به ام نماد هرن بله كلامك مهم قال لك اسفاس بركو زمان ما نما براستي دكتور احمد شوقي شيروفكار سياسي الاستوديو و كادار بيري سروكي نافندا كرد بسينور باريس ميواني مبون زور سپاس جبو هر دو ميواني نهيشا